may payabak kayo ngayon. Malapit na yung Pasko, di rin lanan eh. Mapilan aldo, tinta na manigit amanong Tegalugan. Itang pasensya. Ing pasensya Tagalog ya. Ing keng Kapampangan, para ka na ako, panupaya. Itang kadwa, mayakit itang pagtiyaganta niya mo na ay po pagtiyaganta ing amanong Kapampangan pibabatan po itang metong sagot na o itang sagot na para ka na ako sagot ing sagot Tagalog ya ing keng Kapampangan pakibat ya itang metong na naman banggitan nyo la po banggitan ita sambitlan nung gagamitan niya sambitlan nyo la retang lagyuda itang siguro na po niya ito itang muntatangga ketang gaya na ketang dulo po dulo ito sepo ya po ito sepo dulo po itang metong po itang adwa na lang mo kung may gaga nakasagli ni halay man na 2 minuto siguro may akaila na akaila Tagalog ya para ka na ako ing Kapampangan nung pisabyan tayo alingad alingad anak neng kesyo ketal tayo ampo itang tauling minandingabak itang dayo ing dayo bala mo itang pek Tagalog itang dayuhan alayang katumbala sa diretso pero keng Kapampangan nung akong kutnan nyo orendeng taong iba't keng aluwang lugal masayang Pasko kay kayungan sana maging masaya tamongan nganing Pasko kalingon nyo retang kapateyo at sana kakalingon iturong Kapampangan din kay kong anak apu paunakan dara kapatad adyan pangasawi ng kay atin niyang amanong sasabyan na Tagalog eko po sana sasaw manalbe ka rin ng video dakal po salamat Louie Basilio lawin nyo po kayong YouTube Kapampangan 101 o kaya type yung lagyo ko Louie Dawayan Basilio dakal po salamat kayo